Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Nohprah Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Kidikot jang Kanyosrap Integrated Territorial Organization, Shillong City, hakar pesantren unai wing arajar posau, kelasam degi kot lingkedop, degi pamphlet, hakal leng kesor Shillong, ban pensyai segi ba, ye ke jimpen kia ke Sorkar ke bai thang boarding, jang ki ba, ban pendiar dor ke bai thang boarding jegi karkhana, kemudian hapok gan ke jelami gelaya. Presiden juga seng buat ban pentingan langs imli ula ong bagi seng Ngin ke Sorkar Meghalaya Democratic Alliance belai lam dengan National People's Party bagan Shimkhia Jingdawa Shwa kelai Tarik Nohprah arajar posau dalam komta ke seng berngem bentuk Secretariat. Siapa tu jengkut bawa kiu berlak. Kau salam berlak ya, mana ada kering, mana ada kesenya. Buka kau salam berlak. Kering kau, mana ada kesenya satu le, masa lama. Kering mana ada kesenya satu le, buka salam berlak. Chúng ta xem vậy. Kani kajung sedang kajung ini, sedang bangsa mentah kesini, tekan nang ya, kan nang continue hi lah saya lisni. Aduh bagi pajak kita saya, lara kidan di bom sungguh, bawa kelas tu pelawan phone ini, pelawan kontak ini, ingin pensai, ingin penbatai, lara kita sungguh bakla, ingin ya kemudian deh kini aduh bah, ingin tayo kajubak na minister sebagai pelajar ini, lah dia nak kanunu ke department ke ban, khotnya keran yang ini semua.